Twijik Chinese bisa diibagi film jong unjuk ican ni itu. Kon nak kata kayat terol ke jongki. Kim tadi ya, aku mau benar tu bah. Kita mau bayang tah. Bayang mah belak tung kerpang ni tarai. Mar kita gijing tok neru mah otang nenek sabar. Ni orang respect kilakan get nanti. Kami vlog saya send pada ini video tentang sini ngadan hang ni apa garden. Te kadan kanika light by the garden mah sini. Te nomor kani malau senam kesedan bet. Kini kibnai September ber Oktober bagi pen kini ki light show mah. Dengan pen film tang ni mah. Bet. Te kidang don bon shisho rai tang adang supaya ni mah. Te ngan speni pi bara ini mah bet ini dalak kam dom shibet dalak kam internet marba kala syai kini kelat minta te kimpat syai ra kimpat syai bara te ini rupet doan pet kai won chungdor ini kayang jong spider demon cave ni kram jong spiderman mah kram jong spider bet nilai Hanuman. Teh kini tangan ni, seperti fish terum. Tentang alawan jenis seliang teh kim dan era kita pengkret dari kita tagi jeng lek kai kelong, gubah mencuahi kilongnya. Pen ini fi. Ini lek kai sepodoi airu. Kiono ni mah. Ini jikeng kibal lagi, bagi sina. Kita ikram bro. Kalau ingat tepeting, trampolin. Kita jengkeng. Kita jeng sawa ke desa ni seliang ni, peng seleb istimewa. Perlu kemau ipi sini dan kita sepudai eban tiak kain turu, baik itu mah tiak kain. Tu dia jika sepudai. Perlu tanggal apa ini ya? Baik mah, baik. Tu benar itu sport. Baik ini. Jadi isteri kita mah. Teh tangan lecuan teh bagi ruai mah. Perlu ngasong ini mentah ngadang baik kita bagi dang perform mah. Mentah kita keren kita stay mah. Teh kita ruai terai. One of the artists aims to mirror the community from which it springs, featuring works by Singaporean composers inspired by the places and people they interact with. Now, I would like to bring on someone very briefly because vlog ni de Dorian mah. Tu belum kom seorang kan. So pandeng bagi yang kemasnya de bapulun, babunca apa banyak. Tu yang Dorian. Apa reng? Tapi ni turu dia drawing, testing yang lain tak kebun berubah mentah sini. Tu perlu kemau IP malau senam ke selang kan ya. Mentah sini kadai arta do ke siublai kebun berubah sini mah. Ni IP. Baik. Ni dia yang trap. Ni yang trap mah. Baik. Yang jangki Japan terai. Kaum Japanese baik. Ya, jom. Stay kedai ki sport di dukan pam terai. Xiao Jin. Dia kulai bat berusung hidrong kulai. Tang sang nang.
Internet lagi lah berliap ni mah. Kan, sibet dah kamdam tak kami internet mah. Sorry. Baik. Baik. Internet deh, perlu. Kini desa Lakeside Garden mau kene kampadera po Chinese ba Japanese kada sitai siben yang salit sepet kini video ada mukot mah marang salit sitai siapa jong Chinese bat ka Japanese ru tam tangan rong sitai siapa ka yang darah sitai kada ke sitai di bagi di dukan cakapam terai dan pet ka sitai siapa oh teru long internet ba mar kidan kita ki kiden cherry blossom mah seperti fish tema kita cakap bam ha ini bagi syam betul kita dan kimet cakap bam mat gila pendria pergi baik tenat ha penyu cherry blossom mah dah kelai lah isna baik tangan ron sini spot mah perlu baik kan ni ada fans day. Today fans day. Today day jeng lah kai 4 balon. Baik. Ni lagi dok ye tip tu. Terperluan min anak ni. Tu fun bahaya. Dan ini sedin kita pergi badan light stay mah. Tentang light nak stay. Retang ni stay tem dan show tem tangan rong na stay support Chinese Garden mah. Terperlu haden bang alami nang tu napa cakap tu siam mah. Tem tangan ladan hang ni bang light stay mah ni teh. Tu. Teh. Kini kalau ada ke Japanese Garden mah sini pandai juga Lakeside. Haden bang pila rong na ni am kalau ada ke Japanese mah kini pim tamah. Baik. Ada duduk ni kalau ada ke Japanese Garden. Bagi banyak skill nang ni kita bisa arah nomor bagi habiat pet jemput beliau perlok. Kebun beliau ni nomor bagadan kini ki light show ni am. Rete tadi ki damdan kini duna ki beliau. Lain ni napa Japanese Garden nang tapan ngasalisha Chinese Garden ro. Ni mah dia pergi beragi bonnya. Kita gila apa ni tenan kita punya jengking ro. Baik. Dan tiga. Perlu tangan rong sini siapa. Kenapa dan ni airnya tanggi. Ini mana ro gila awak. Oh, perlu ni kedeka. Deki Johor ke bagi tong ni mah ni pi. Insya lawan sini mah. Ampi ni pi mah. Kidan ke Johor sini bagi tong. Kamu bendi semakan rodan ama. Ni deh sobengan mah. Itu sobengan sini tong mah. 4 sok dah long. Ni deh sok makan. Tu sok. Tu deh sok makan mah. Dah ni kidan. Bang tep ketang ro. Ini deh sok yo ni tep ra. Ba dan siok. Ni tangi jual. Ni deh long kamu bendi mah, long kamu bendi. Ni deh selasa kamu angi mah, perlu. Dah semakin berat. Ni long kamu merit kamu angi stay tu mam daerah.
Oh ni dia sok mentu. Sok bangun. Baik tu hiburan lagi sok. Tengok. Way they are stay. Ni dia sok bangun. Terperlukan ini ngasal stay kita bagi permit light mah. Teh. Entang ada nang ni boleh stay mah. Baik. Kekut perlok sini ya. Jumpa orang. Sama selaka. Tapi yang ni Shillong yang selaka. Sopan tuba dan support ding. Baik tu. Baik. Tuba berit lah. Selain sini. Perlok kedai kita. Tepat kedai ka yang balongkom ka ling. Teng dan gi latas sentil latas. Kempura datang gi slide este kidan biar bapuk mah. Ta banyak ini sing me cura nomor ba dan era. Perlu mata mandrong ketika ngandrong spot ketika building mah ngantebra gi ong ke kita ongkom tawar badan light mah. Ta mencuang alarong ya untuk kupar bagi badan light mah. Ni kita. Lagi Japanese. Baik. Kita ngandrong spot and station rong mah. Perlu sini spot Singapore kom gini ki bapin light ki bon ba. Man la ka par bat kidan bet kini mah. Te kidan kiwe ki ba pihak ban seuro da pikual bet da pikual ban drong spot kan. Te kani kadai kabayo free mah kani. Merong ni separuh kim simra ka bayrong ka bayo. Ta pinyo free sini tapi one rong. Ta bet ngal ajan poi ni mah. Bet te. Oh na te khang mi rong ra. Tangan pe te siliang. Ta oi pi perlong. Ni pi seniru ki long. Kidan ki mau ki balongkom ki mau benar man pini pi mo kem tadi ya ku mau benar tambah kidan kita ki mau ki bayang ta ki bayang mah peni kan ni pi tu ki mau bayang kini dia belak tung kerpang ni tarai mar kidan gijing thok neru nak tin Japan. Baik. Mau benar jungi. Stay jungi tu kami tenat kembas dan lain terlima. Perok mi orang sispa hab reng betang nenena drong mah atang nenena sabar. Mi orang respa kilakan get entai. Temta kani kadai apa Japanese mah tangan rong no online station apa Chinese garden. Paper lock long by internet. तुम्हारे सभी दिलम टावर है सभी देखो नहीं Ini ni tiga background yang lama disiden. Jadi you kan. Sini medan era ki long bet ki medan klang edge tu. Ban kene ka Chinese garden banyak cycle, banyak roller blade, roller skateboard ke biasa perlu construction ni long ba. Just ba ku beli pe. Jingsha kene ka Japanese but ka Chinese garden kidang shupli macam senami amar kikang kumba arsenam tam ba kidang shina ba kan te kidang shupli macam senama temta nadu banget macam senam bat mentau senam hadin bagi lapli kisapin dan kini ki light iso light sini mah perlak mentang dan hang ni jengkeng banle stage po Chinese garden marak ne ki yapya de badan kini ki oma apreng kada ki de la jong kentat kan
Station yang kedai Japanese, station yang kedai Chinese Garden. Perlok ini kedan ke function jangki terai, jang ya kia le YouTube spot tang rong, oke deh kita nong shot deh, nong shot jang kita gilayan ta. Dan jang Chinese birthday, dan ya practice dan terai, bagi kita gilayan. Tu gijing shot Chinese kenal. Tu gijing shot Chinese kita di iba gi film jong unjuk chan ni itu hilang tu try spot tetang tagi han mah try alban rong betul warga di jong Chinese te tagi long Chinese try Pelok nomor bamnya orang spot ingin lebih kayak station baru mah. Ini dong shot. Tu ke drum tu ye. Oh tu lah mi. Tu gila mi sini. Speed kayak big shot. Tu. Ni kan. Dragon mo ini pulang begini saja. Orang ambil udah saya bagi nilai, marki nilai sini sama dan try pening jengsan mah. Itu ada yang jeng ama, baik saya dragon jeng Chinese. Dan pencuci nenek nilai saya ngasal pulang begini saja rumah. Kalau kembali karol tu try, mar, ini kiat keleng satu try mana ni? Semua. Ini for kita coba.
Chinese garden kajing crab kajing riam lang bay tenat compare route na stay na ni sibet ma ya benadi na cloud mal serok layak sini siapa dan ni baik bilang di isal lentem mai di isal lentem ma baik baik jadi dengan like hero baik bilang tu bisa lencang kiwanan ni lagi ni ro baik maaf ni baik dragon lawan perlu terang ni kita kon nak kata kaya terol ke jangki ni apa baik perlu tak tu ini ya jadi era saya terkebas baik dan betul kalau alat ini siang sudah perlu mentangan final siang mar kaladom takum tohi dan tegi light show ni te ni last anyway kami saya faham baik namar na lakeside na Japanese pa na Chinese garden ngal awan to tang kita hi decoration ni mah tang pokok na ni video boleh cuba perlu apa je ni video saya send kau boleh